ahubwo uyu mugabo ashaka kubasamba. Ngwiki. Yo, what's up, ladies and gentlemen? How are you? It's your boy, Mr. Sins for Africa, aka Bitcoin Gakondo. Guess what? Uno musi nguzaniye umuntu bita Silvizo cover, Fax Rapper cover, Energy the General w'umutwe. Bazanga bose ninde ubazanye. Abalao. Dekati nyina wundi muzi umugira utugamba. Ugize ngo iki? Nondorera. Nesirata Silvizo ibintu bita kwinyesebura babikora bate? Babikora bimanukira bisomanira. Kubimanukira? Kuba nasoma. Gasoma impyisi cyane nta muco ugira. Nesirata Fax Rapper. Wowe na Silvizo uretse gukora kava muhuriyeho. Ikindi kintu muhuriyeho ni iki? Kugislay cyacu muri hood. Ibintu ukuntu umugara n'ibintu mukora ntabwo bihwanye. Kuko buri ufite igisire muhuriyeho. Mbana n'ibiraya hano. Bikora ibibi. Yes we. None se Silvizo. Icyo gisire muhuriyeho muri babiri we na Fax Rapper cyitwa gute? Tudibusara kiri umusire kwini ko asigaye yicururiza ibiryo. Nta makuru mufite. Ahubwo banza mushonje mumuhamagara bagemurire. Nesirata Fax Rapper imbatari ibanga. Icyo gislay iyo mugifashe mugikorera ibiki? Eko kukinyaza. Ngwiki. Imana ibatembereza. Ngo eko kukinyaza. Ahubwo uyu mugabo ashaka kubasamba. Abahungu bo muri imyaka bana we. Bega abahungu babaraya. Yes we. Mbaya. Rata Tom Cruise. Ukurikije bano basore ibintu bari kuvuga. Mbaya. Wabagiriye ihe nama? Gusa umuntu w'umugabo yani inama bagiriye. Nakonebutse kuri Dr. Sha. Keretse aba ari inama y'ibintu bijyanye n'uburwayi nibwo ari kugira ikintu bafasha. Sibyo? Reka niwereze Bulldog. Rata Bulldog. Ukurikije ibintu Fax Rapper ari kuvuga. Ngo niko kuki ariko nyina abisubiramo. Ukurikije ibintu ari kuvuga. Wamubwira iki? Kubera amagambo ye kandi y'ibishitani. Ngo niko kuki none se Silvizo wamubwira iki? Silvizo se kandi azaba azize iki? Kwinyesebura. Ariko Silvizo ashaka kubasamba. Ariko reka tubyorere. None se Energy the General w'umutwe. Ubundi reko waravuze ko uvuye mu muziki wagarutsemo gute? Ikimbwa yanze buryo umanika hireba. Usubije neza wambwa. Izere kuje kuduha imizigo watanje. Atari bya bindi byo kuza tukubita kagoma kamwe ugatuburirwa irengero. Nimba ari ibyo tuzagusyamo ibiryo by'inkoko cyangwa se Imana igutembereza. Yo, what's up, lady and gentlemen? How are you now? Yo, thank you for watching this video. The video challenge y'indirimbo yiswe Kwinyesebura ya Babalao umuzi ipusi imwe ivuga utugambo twinshi cyane on the IG ntabwo wamugotwa. The pussy the cat. Yo, niba wayikunze kora like, niba utayikunze please ntuyizanishe ibintu byo kuvuga ngo byorere, ahubwo twimanukire muri comment uhite wandikamo ikintu wakunze, icyo wanezerewe, gahunda, kandi ntiwibagirwe gutanga request rwose y'indirimbo mushaka twagukurikira. Urabizi twebwe ni Zinzilandi sha dora twita ari ku cyapa. Ifoto ifatwa bana we umuntu utarakora. Arasibagirwa umuntu utarakora subscribe please do kuri no buto iri hano itukura ukayikoraho akayitaza kandi katazogera nako
ukagakoraho buri notifications yose izamutse ku cyapa ukahita uyibona. Ubwo rero ukuntu gahunda zimeze ni ukuri ukomeze ku murongo uriho, nimba turakora subscribe waba warabyibagiwe, waba utazi ca nitwike. Yesu we. Gahunda zimeze rero Zinziland Comedy, urabizi twebwe ni ku cyapa tuzamuka tugira dufata. That's what's up. Shit. Impact my nigga. Queen Esther. It's NI record. Iminsi ibaye myinshi nicaye ndeba byinshi